나는 내 머리 바로 위에 해보다도 더 밝은 빛기둥을 보았으며 そしてその光の柱は次第に降りてきて Vi en el aire, arriba de mí, a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Et qui se tenaient au-dessus de moi dans les airs. L'un d'eux me parla. Tinatawag ako sa aking pangalan at nagsabi, itinuturo ang isa, This is my beloved son. 그 말을 들으라.彼に聞きなさい Escúchalo. Écoute-le. pakinggan siya. Hear him.